for me wa kwaba ediba attention TV so mesre se ube mi subscribe button so na wa mi adoma na ewo nchen no wo wi na wa share video no like it natural wadwen eto comment section ho emai abusia for na watwa etwemu no ye ni na yete Father Ankrah ho nsensama ebae ewo Ante na asoye ho na eno ema Father Ankrah kra eba abonten ka se wakoye DNA ai ema nkrofo etwetwe Father Ankrah abasa che se aha ne ha na ena amene wo eka se abrante bi nso aba abonten che se o se ni din edi doctor ono so skate maker yi a omom twa content bi ono so kirem se akwala no eye ne ba na che se ono Florence etwa video da emom twa skate kra ma mkotwa eduru che se na ya se ena nyinsen ya be mu Father Ankrah se enye ne dia no enne ono de obeji atum se enye ne dia efise ye be kwa kom kra no ne dia kakra ewo mu na ontimi fa kwantra ensa nti age se oje ne sa ano ena abrante ene ne papa ekopie mu ewo Ante na aso ye ho a chese ono nso eka na asem eto ho kamakam na ansa na no ye bisa abaria na se doctor ene Father Ankrah wan mu ena obeyi ababa wa na se on de Father Ankrah na ena ope chese ni ewo Father Ankrah mu line mu o hye ababa yi chese o hwa doctor na doctor enyi ene wo se mu puapua ni se na memfa ma Father Ankrah abusia for mo man hwe video no embra your frozen doctor na doctor na din ben ya your friend opoku rodek pa AK one pack GH na dodo na frozen doctor nka udin no ho doctor and e kam dum ba if it is a meka AK doctor mafom ana AK no ntia se also known as it yes it me san for doctor ntia de na opro ho e ha ma adwen sa one pack na sa Dabi one pack ni mi hia o doctor na mepe eti dodo na fra doctor nya sa na e fra o ababa wa ne so no twempna nyinsan ba ye o de beto wanim DNA yes e wo so ye o de o sika ye ready DNA for ne afra o maba mitie o madam pacho o de beto manim no me deny say menje na me ne no on ma na me hwe no na me hwe no no bacho kentino na kasa mama you say free na kentino kasa yie mama aha na ababa wa ne ba ya woni ne twempna no hu se na ne ho adane me tama me hu ne de na me dabi me hu no November me hu no July ba November mu na me ye de me de me ho kan me nya ne de me ho kan no ba sa November mu ono on so na me te say ze woni Father Ankrah de atwempna ejai e hye ono show no me that time na me bisa na okacham say dey na down for no oni nature video anaje say time na one pack uzu di na AKA dey AKA one pack G wasa di G na say wo de omo mu twetwa skate uzu twa bi on so omo ehwa ya say ehwa na woni omo goro che say wakasi ni twafo ni mienu ni nyina bom aha na aba bebo wo ba bebo AKA a kire ye wa ha eti woni ne wo honom no na che say wone Father nso so ehhehye ho sa na wo hu no me beto ze wone Father won ba ono no kire mu anti wo ba gi ni free Father nsem ono no kire mu say na down for ni nature video one pack wo ba gi ni free Father nsem manje no meje wo ge he say one pack GH waje Father ndina kan ne Father Ankrah one pack GH waje Father Ankrah girl fi ni nsem etu de nyinsa ne de nka wo som say ye wo de ya ye pese ye DNA because member mienu na ye involved say ono ne ba ye no say Father Ankrah de ampa cho say o kasa wo te o kasa say wo te to say Father Ankrah de ya eti mumienu nyina se mu ye DNA Father so okoyi ni sika ba ya fe DNA fo no ahaya no be take samples no ye ma mo nko office okra eti fa usika bra ya o de ready na se DNA fo ne bobo ne cho menya me na me ye oyire pa ha nya ne ye omo bobo omo se ye sen 20 million omo se ye sen 2000 e no matum so isofo omo ye mienu ni ntia ane o de wanya na tufo bo 2000 to one pack you sika no na yen konkora Father de oba ya kan ya so wo si for mobile money okoyi ni sika ba why ready why be more than sapem ne bunti wo de no we mema me story bia ampacha obi na o da bia so okopɛ ba so no papa ne na mo kopɛ bosia mra because won ko di a enka ohun mebon mu minjintu ze nyambo me da bi se wo bo mema mienu din
emema mienu ebi kura mpa na sese kura bi hye baabi wo be die na awie kura na sese nya odia bi kura na bi hye baabi no no bi sa no question a baabi a na adwen ne nam no minim se twi no won tio se die obi sa no question se ya no wa hye daw minim die bi kura mpa na gh ebi hye baabi nti ko use kabra na yenkore die ne ho asem why nti da be se sie ya na dada mo de ba se sie a madam papa asamu no nani da metimu o ba na ko bu atopa o bu atopa na won tu fie o otimi fie o na me da bia me ba adwuma oye ni illegal o de chire ho me minimu kura se nti di aba no mo kopɛ bosi amra ma nya me animu ni mate mo kopɛ mra ye hanye ne ye wo se sen ofa girl na no oba akɔhoma se watimi ehu atopa buo ne de etimi nka se papa wo na kokɔpɛ bra wo no se oye adwuma aha ntimi nka se wa wo na kobu na topa nti wo na nkɔpɛ sika ne mra eti gh peska ne bra na be ye odi no nti ene de wo de beba ne ya na se ye ma oda mate ne tu agina na kodi nkomo na fla bibisa agwahye emema ni mienu de pa na pe wan pa tenase mame tenase mi wi a me discharge o de pa no wani je ne ho senka wo ne tena nka pe pa ka go afidie no mame pa che fada just one park de we yi na mo Florence emema ni mienu one park ne fada emu mienu de na nka pe pa nka pe fada on fada na mo tiri nko kasa bi wa no kasa de na nka pe eti na chinchina etwan obese ode nyins akora ne mano no na edi ntia ne di ankasa de na ma wu se ase wo vim sa akora ne fada de ben mike no na gya sa wo dabe ho no na menya fada wo de ne wu se ne de chinchina etwan fada yi ne fada de akwenta medina so no vim me free hospital buy no ono me ni koshia me free hospital buy me nchimada ukoye first abortion no wa mu nsada ena eni oho ya ode Florence wa koye abortion na wa ntwen amaboso me kura so se masande be ma akoda na nyinsa foforo san edi so ntu de fada ekoyi ni sika ba ye twen fada ma ye fa ye first story mra na fada ekokoyi ni sika ni wan park mo be twen na kokoye course no kodi nkomo why kodi nkomo udu sika na ba mema hype kofa sika na bra na me hapo kakra na ewo content na manfo nkonkohwe bebre na wakwa akobu atopa boni ama ze sei ubetua 2000 Ghana na mutikura ye die ne no mate so ama mo me ka me nkwanke ye nte so abusuanfo ansa na asem no ebesikura na fada Ankrah wo ho oso okoyi sika aba oche se ye tenase amotenase etwen fada Ankrah saa wan fa ne nikura amete tokromu ankase amowie asem na asa amowie ena me no we kase ye ne fada Ankrah egusu eyi sika oyiwi a ode ne ho ebebre antena aha attention TV midi edi Fatima makra